Ai ipok na tempo ileknya sinanoho. Ti matungo ifamaguon man mangge. Puro ha computer dan cellphone na man mamangge. Hunggan nona. Cadik zumadas kanay niha jangin man manggo ti pluma usangoni gue. Tiuntungo istoryan tatahu biho ileknya sinanoho. Sangan hu faising gue. Guahat se lunya lahi si bihuhu ni makpus para Amerika anay hohobina. Lo cada 2 pa 3 meses hakatataji si biuhu zahasangan todo hafa nuevo masusedi gilina lotnya. Si tiuhu mauli na estudiante gizahagatnya antes dia dinguguam. Zaguiza mas bonito tinigenya gi escuela. Todo di tempo guiza gumanna i premio para mangge. Un dia humami zan si biuhu anay matto ikatan se lunya. Hababa zahataitai za kada nuevo hataitai, sumalikalum si biuhu. Anay mon hadzan hataitai, hufaisin si biuhu, hafa sinanganya si tiuhu gikata. Manopi si biuhu, ileknya namatay asagwanya, ke masoni gimanya, zan maarestay lahinya. Sus Maria ilekko, lo hafa nat sumalikahalumaw, zagin puro baba na notisya. Manopi si biuhu, lo po Disembo nito itinigay niya na maguf mataytay.